everyone, we are from Group 13 and our business project is called Eno Crispy. We from Snack Station sell enoki seaweed roll, chicken popcorn and refreshing ice lemon tea, and our tagline is not just crispy but it's Eno Crispy. This is our business model canvas. Our key partner include group member for handle preparation, marketing, manage stock and hygiene. Next for local supplier for fresh ingredient. Lastly, friend and student who help to promote online. For our key activity, the first one we prepare and cook enoki seaweed roll and chicken popcorn. Second, make ice lemon tea. Third, research and develop new sauce flavor. Promote our business on social media and through campus event. And lastly, maintain clean and good hygiene at all stores. Key resources include cooking tool, ingredient, packaging material and marketing material. Our value proposition is simple, crispy, tasty and freshly made snack. Customizable sauce, affordable combo set with drink, and we aim to provide quick, convenient and satisfying meal for everyone. Our main customer are UTHM student and staff visitor at our event, and lastly snack lover who enjoy fusion and street style food. We promote and sell our product through many channels. First, our campus booth event, social media platform like Instagram, TikTok and WhatsApp, and also through online pre-order. We focus on friendly and polite service at our store, offering combo deal and discount to attract repeat customer. We also stay active on social media and collect feedback through QR code and online form to improve our product. Satu hari di Cafe G3, seorang pelajar merasa bosan dengan makanannya. Aku tengok ramai orang yang nak beli makanan yang sedap, yang murah dan lain daripada yang biasa. Betul. Tapi kebanyakannya yang jual semua biasa. Lepas tu berminyak. Betul? Tak menarik lah. Memperkenalkan produk dari Eno Crispy. Produk pertama, seaweed enoki rolls. Produk kedua, chicken popcorn. Produk ketiga, ice lemon tea. Proses penyediaan produk Eno Crispy. Yang pertama sekali, sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Sapukan dan ratakan sedikit minyak ke dalam pinggan. Kemudian ratakan air pada permukaan rice paper. Ambil seaweed dan letakkan di atas rice paper. Ambil sedikit enoki dan letakkan di atas seaweed dengan kemas. Gulung sehingga selesai dan pastikan gulungan tersebut mampat supaya tidak ada udara untuk masuk. Dan potong menjadi kepada 6 bahagian untuk satu roll. Enoki yang sudah bersalut dengan tepung digoreng di atas minyak yang panas. Kemudian goreng sehingga keperang-perangan dan toskan supaya tidak menyerap minyak secara berlebihan. Terdapat 3 pilihan sos yang Eno Crispy sediakan, iaitu sos cili, Korean sauce and cheese sauce. Ini adalah produk yang kami akan jual pada 12 dan 13 November nanti. Thank you for your attention.